Po reprezentančnem moru gre spet zares in sicer na enem najbližjih gostovanj sploh. Gostovanja v Celju vedno znova pomenijo tudi polne dele tribun namenjenih vijolični barvi. Na bližnje gostovanje se vedno odpravi veliko mariborskih navijačev in ti so ob zadnjem prvenstvenem gostovanju bili veseli in zadovoljni zapuščali Areno Petrol. Za zmago 2:0 sta poskrbela z enim najlepših golov sezone Jean-Philippe Mendy in pa Vela Ndiaye. Tokrat se moštvo v Celje odpravlja po mini pripravljalnem ciklusu, ki ga je strokovno vodstvo začinilo tudi s trening kampom v Moravskih Toplicah. Trener tako ocenjuje, da je ekipa v dobrem stanju. Ja se nadam, siguran sam da smo u dobrom stanju. Jako smo dobro iskoristili ovu reprezentativnu pauzu. Napravili smo jedan mikrociklus u Moravskim Toplicama. Jako lijepi 5 treninga i ovaj period koji smo proveli u Mariboru je isto protekao u jednom jako dobrom raspoloženju. Fanti su jako dobro radili i to me čini i radi optimističnim prije ove utakmice sa Celjem i pred ovim nizom utakmica koja nas sad čeka svaka 3 dana. Kader je številčnejši za povratnika Džilija in Mejača, Šuler je za tekmo v Celju vprašljiv. V primerjavi s prejšnjo sezono gre tokrat za dvoboj proti zadnjemu na lestvici, toda rezultati so po menjavi trenerja v Celju boljši. Obenem pa gre za prvo tekmo v pomembni seriji tekem v prvenstvu proti Celju in Olimpiji ter pokalnima obračunoma z Rudarjem. Zato me čini sretnim ova činjenica da smo proširili krug igrača koji mogu odgovoriti našim zahtjevima naše igre. Ono što ja želim i što prezentiram svojim igračima i što zahtijevam od njih je prva sljedeća utakmica. Nama je sada Celje finale Lige prvaka i mi se tako postavljamo, o svemu ostalom ćemo razmišljati kasnije. Naravno da ja kao trener tako ne radim, da se ja pripremam već za ove utakmice koje nam dolaze, međutim želim da moji igrači se koncentriraju samo na prvog sljedećeg suparnika.